Silav, êvar baş, roj baş, heval nû hêvîdarım hûn baş in. Îro dîsa mijara me Kurd û Kurdistan e, mijar babetên berfireh hene. Mîvanê me îro mîvanekî hinekî cuda ye, mîvanekî ezîz e, gelek aliyê me hevbeş hene. Bedrettin Canımana, gelek hevalê me jê re dibêjin Seyda, aliyê wî Seydatî jî heye. Em ê jê bipirsin. Îro fikrî wî hinekî cuda ne, fikrî wî netewî gelekî berçav e. Di medya sosyal da gelek tê nasîn jî. Dostekî min e ezîz e, îro min hewce dît ez bikim mîvan. Ez fikrî wî mereq dikim di derbarê van geşedanên dawî de ka çi dibe li Kurdistanê, ev şerê ku li rojata navîn pêk tê ber bê Kudrê ve diçe, di dawiya vî şerê de gelo ji me Kurda re çi derdikeve. Îja niha eger amade be ez helî wî bipirsim. Seyda merhaba bixêr hatî. Êvar baş, merheba, serçava, kekî Bedran Mamostecan. Pir kêfxweşim îro te dikim mîvan vê derê di YouTube'a xwe de pasî du mehe me aktiv kiriye. Saeta Îja te şopînim bi rastî pêdivîtîkî pir mezin a me Kurda bi şopandina medyayê û birîya camerê fenate hene. Ez pir jî kêfxweş dibim û gelek spas ji bona gazîkirina te. Niha di nava hevalê min de belkî kesên ku te nas nekin hebin. Ji ber vê yekê ez bibêjim Bedrettin Canımana. Ez jî re dibim Seyda. Destûra te ez ê êvarê tim ji te re bêjim Seyda. Estağfurullah. Ez ne bibêjim birêz Canımana ji xwe nabêjim. Çünkü başına Em sosreta Tirkiye meva danîne. birêz Canımana ez ê qet nebêjim. Kekê Bedrettin dikarim bibêjim. Ama Seyda pir xweş e. Seyda bêje. Aliyê te Seydatî jî heye ji xwe ama dixwazim bînim bîra hevalê xwe Seyda Bedrettin re gelek aliyê me hevbeş heye. Me ji eynî kaniyê av vexwariye. Me ji eynî zeviyê naxwariye û em her du jî hezkiriyên radîkal ê şakro ne. Em şakroîstin. İşte niha serhedî li me goderî ke ew bêje ma kî ji me ne şakroîst e. Erê. İşte ama aliyê siyasî yekek Bedrettin heye. Aliyê siyasî pir bala min dikişîne ez di medya sosyal de wextê ku wî dibînim pir baldarê lê goderî dikim. Fikrî wê netewî derd kevin pêş bala mirovan dikişîne bi çavekî hinekî cuda li meseleyan dinêre. Mamoste ez qet wext wenda nekim ji ber ku 45 deqê me hene ama pir wext zû derbast ve ez jî fehm nakim bi mîvanê me re. Niha çi dibe? Va du hefteyê dawî li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye meseleyekî derket holê, Dewlet Bahşerî derketin tişt gotin. Îro jî derket hemî tiştê ku gotibû tapan kir û avêt çöpê û tiştekî nû got. Tu çi jê derdixî? Çi ket serê te mamoste? Tu çawa mesela dinêrî? Bu yerê ku îro dibin tiştê ku gerek bibana û xewn û xiyalê wan tişta dikir ew tişt dibin. Ev bû sed û yek sal xerîtekî çêbû di rojhilata navîn da. Xerîtekî sexte bû. Tişta ku me eleqedar dike xelqê Kurd û axa Kurdistanê ye. Çünkü biqasî ku ez bi xwe biqasî ku behsa milletê dünyayê bikim xwe oqa nabînim. Yek ew yek jî xeteriya ku xelqê Kurd tê daye, kesîretiya ku hatiye serê xelqê Kurd ne hatiye tu serê xelqek jî. Ji bo navî bala me bira dikişîne. Tiştê ku dibin ava bi suret em derbas bin eva ne şerê İsraîl û Ereba ye. Eva ne şerê Hemas û Hizbullah û İsraîl e. Tiştî wisa tune. Got rokê Vartoya li hev xistin gotin ya kerin xinzor got yekê Qerekoyê got law xinzor ber yekê Virancê got law xinzor ber tûka min. Na Hemas û Hizbullah ji İsraîl re yek taştê ye yek navroj e. Ji İsraîl û ji Amerîkayê. Derdê wan çi ye? Ev şerê ji bo çi ye madem wisa ye?
اوا فسق و فسادی هانه که در رجلات ناوین ده ها نه آدو ناپیره به صد ساله ها جواکی که تشکی نپجرینن جواکی که تشکی نخلقینن صناعت نکن او جواتانا محقق و تشکی دنه بخلقینن ایجاد بکن انا در رجلات ناوین ده جدین جوله مستر سرمایه تونه ده دست ترکادا دست عربادا دست فارسادا لسر ویا دستلاتاری خود مشاندن جبونا کل سر ویا دستلاتاری خود مشینن تم جوارا دجمن دین لازمه İsrail çetir jî dijminekî dîn nabînin lewra İsrail ne Müslümane Yehudiye de heddu zatê xuda neyartiya orta Areba û İsrail û Müslümana û İsrail ne a dîne a rekabeta ticaretê hê di wexta destpêka İslamiyetê de jî kurê İsrailiya yani benî İsrailiya di ticaretê de serkeftî bûn di ticaretê de serkeftî bûn حسودی جوه درته جبونا کو ایران یعنی عربا اوه ایران جی ایران جبونا کو وان فکر خواه قرش باشورو و شیعیتیا سخته در رجلاتا ناوین دا ایران دخواست ببایا امریکا جبونا بیا جیرا دجمنه کی که نه مسلمانه لازمه جبونا کو خب برفره بکه ملك يشخر لسرناوي حزب الله أفاكر ملك لسرناوي حماس أفاكر لسرناوي وان يمني أفاكر چاكو أني فناكو تركا داعش أفاكر بون إيران يشخر وانا أفاكرن خواده گراوي وان ميركانا زكي وان تيرن إجاد تخوازن شخرا پشميريا پیدا کن أو پشميريا وان هرنج بونا وان شر بکن وانا جي دستو لپي تركا باشدش كناندن دستو لپی ایران جی به حماس و به حزب الله شکناندن یعنی ادبیم شکناندن تخمین از نابجم وی بشکنن شکناندن لی قالو جنگ لسر کردستان مسترین خلق به دولت دی جیهان دا زنگینترین آخه دی جیهان دا یعنی ایرو جغرافیا کردستان بقاسی مزنایی بلچیخا و فرانسایه وقت عمر بن خطاب بو خلیفه خطبه فتوحات خوند دوی خطبه فتوحات دا گو گرک ام دولت اسلام مزم بکن گرک ام زنگین بکن دبن سروکاتیا خالد بن ولید دا اردی اسلام چکر و هجوم آوان اول سر شنگالی بود پشتی آویت سر دیار بکره او روژه مچاوی خواه نکر 2 milyar Müslüman ne ezditiya me kabul kirin, ne alevitiya me kabul kirin. Emdavi da bu Müslüman. Uy Müslümantiya me jî kabul nekirin. Derdê wan çê bi Kurdan ma Mustafa? Derdê Müslüman bu Kurdan çi? Derdê wan çend hebin ku ez ha bidim rêzê. Em bêjin derdê Müslüman bu Kurdan çi ye yan derdê Araba bu Kurdan çi ye? Merv çi pê nasib ki baş. Derdê Araba û Tirka û Farsa. Derdê Araba û Tirka û Farsa. در دیوان یکم کردستان ولاتک پر زنگینه آخکی پر زنگینه یعنی جیای آو پترول خوزای دارن مرگن زوینه دشتا دیاربکر تنید کاره نیوی رجلاتا ناوین خواهی که بگنیم و نیست کجای خود اما یک در دیوان دودیا هیج وقتا در کتنا اسلامیت که مسلمان پیغمبر کشتن پشتیوی خواستن امپراتوری عرب آوا بکن وساجی کرن عباسی و اموی داویه دا که دست عثمانیا دور جی چاندا تجاوز خواستن پیش دا بخن چاندا داگرکری تجاوز حق و حقوق خلقی بکن میره کی برا چند جنوی هبن ابی چاندا قرجا کو آنها در رجلات ناوینده ها لی فلسفه جیانا کردال دجیویا فلسفه جیانا کرده هید وقتا زردشت حکیم داد 505 سال بریا میلاده جوی وردا فلسفه جیانا کرده اوها بو اکو جمعیج امتا میه گرک تو انسان جدستی وی جپشتاوی جدوی عاجز نبن اما فلسفه جیانا کرده بو
موزیک عبادت بود ناف جیانا کرده دا عشق عبادت کی بود حسکرین عبادت بود نعمت الهی ندانه مروایه بله ما افقاس دنگبیجی کی جان خلقی هنه دنگبیجی دی کی جان زمانی ده هیه ما دنگبیجی حساب ماتماتیکی و هندسه ناکه بحثا عشقیت که بحثا دیروکیت که بحثا سوسیولوژیت که بحثا عدالتیت که بحثا حقوقیت که مثلا مرف چند کلام شاکرو از میناک جوان بدم مرف زانه فلسفه جیانا کرداد چیه یکی مسلمان یکی خریستیان اوی چاقی عرب ترجم پیغمبر دوی از من مسلمان که کارم چیب کمیدی دوی دوره المگرد نه ده حربا خندقی دا که یکی بتنی توی چیب کی دوی تو ایزنا دره و بیبختی و قلشی بدمه هم حربی خزنش کن پیغمبر دوی الحرب خدعتون حرب حیله هون چت کم بکن یعنی هون انسانات کجن هون جنات دگرن هون مالیوان دگرن متاعیوان دگرن حربه ده جیانا کرده دا نوسا دو میناک تنید دم درج نکم مثلا ده کلاما دورش عبدی دا دورش عبدی چیلو از حدین تیم کشتنی هر سه برا عشیر عربا داویجن سر بگلیگا مالا زور دمر پاشا عبدوی باقی وان ده چه شر سلف سوارا ده سکنه دبی لاو ببینن تقدیر خدا نه ببختی نه کار میرو جوامه رو سوارو پیانه ببختی حرامه ده حربه داشتی حرامه که دیتیه که بینایه مرف لعرده کی بکشه سه برانه لاو مرف برای پچوک ناکشه دهلش بنا بینا کالو پیرانه یعنی کمکجی جیانا کرده ده اصنای حربه داشتی قدخه بیه کمکجی تدا قدخه بیه اخلاق انسانی ده حرب و شر گران داشتی لگور جیانا کرده لگور فلسفه جیانا کرده اخلاق مروایی ده حرب گران داشتی گرک بهاتانا پاراستن دیسا اوسکان اتفاقی ما مستطو بالی بکشنی سر حسکرنا کردان یجبو حیوانان و خزای جی اکولوژی tam دوی پاراراف دوجی کتو بحثی که دبیجی از ایوارم کشتن لبر سمی حسبی خواه پر بتسیره دیره که عربا فن لواند که دبی رد وراه بانات خواره مشکا واره به چموره حسب دوریش عبدی سگلاوینه جنسی که سمی واند که چموری ناخربتن که سمی حسب که چموری رمباز عربا رما داویجنه هر چار نگی خیال و لدوان دشکینن حسب دوریش عبدی که هر چار نگی وی دشکی حسب وید که از حدین برایوی داویج سر دبی برا جانی من ناوی لومانه لومان جانی واره مشکاه دواره ترکیه من اتخلاص کن به پشت لومانه دبی خیال و لدوان امکدار منی 30 ساله تیم کشتنی لورسمی خیال و لدوانه یعنی جه حسب خوراجی نانکوری ناکه ناوی حیوانان جهه مثلا لومانه خیال و لدوان وانا وکه مروغان بقاسی کو قیمتی ددن انسانان ددن حیوان خواجی امکداری خواه حسبا خواه ناو لوان دکن ایسا میناک دنه مثلا ابا بو 25 سال دایی که شمویل باکر کردستانه بو 25 سال یک لجنازه کره خود گره یک لجنازه باب خود گره یک لجنازه هفجینی خود هفجینا خود میری خود جنا خود گره لبرای خود گره لکره خود گره به هزار و جن افتایی دایی که شمویه هی میرک در نکت قارشی و نگو اوا جنازه و البره لبر بری 105 سالی شرک دو ارتا دیسا او کرده کوب علایی حمیدی دانه مالا چتو مالا فارو مالا قطو اوسکان تی کشتنه اوسکان شروانه کی کرد بیه ولاد پاریز بیه لدجه هزه علایی حمیدی بیه دولتی بیه یعنی برخدیرک بیه اوسکان تی کشتنه الیف و امین خوشکی اوسکانن رادبت بیه هم هرن جنازه برای خوب گرن ترن جم بشار چتو جم امه گوزه دبی و دول هف خست کشتنا میراج میرا راتش ننه گاوا شر چی بو مرتین کشتنه لی مرو جنازه میرا وشیره جمیره جامعه را تو شرفک نامینه
هم بدن خاطر نان مالا باغ من های و جنازه برای مه یان تنه دبی کوزیکا برای تل قارشی کوزیکا حسن اوسمین که علادین بو هر جم یقین اوی کشتیه لمیرک مرخاصه که اوی کشته و جنازه برای و نشانه وده دناب روکی دوانا ترن جم حسن اوسمین مسئله جرات بیجن دبی خوش کم ولی گوتنا هر دو جامعه را برای تل توینگا ما هات کشتن والله مخش پیشیا برای تل تحمل نکر برای تل کوزیکا خود درکت هجوم اقدامن از ایباتا ما کشتن مجد ترس آخو گله برده برایتا میرک به صد میریه آ جنازه وال بر دارا سلو حمزور بر کوزی که من فلان دریه هر جنازه برای ولوره مبشارت یا حیفا بی جامری برای چول یابانا نمینه یعنی جنکی چو خو آوید نوان عشیرا جنازه خود نو دقیقی دا گرد او 25 سال هم نکارن جنازه خود جوان به اصلا بگیرن فرق دو ارتا فلسفه جیانا کردا و آترکا و عربا دا پر اوه ده شهر کردا دا او بود 40 سال امج باکرن ام صف بحثا باکر بکن وانا مجال پر میمه تو بحثا اصالتا کردان دی که پیوان وان امروواهی هنه ده دما شهر دا جی لیبلی او نمردیا دولتا ترکیه نمردیا هیزن عرب یاد دما شردا به دستورت از یک نمونه کی بدم فرماندار کی گریلا روزی که صحبت ما پیراچی بو ما مسته پر عجب از کت من تاثیر صحبت ویجی د بیجا رو کی د انجام شردا عمل هف کون بون شر بداوی بو مدید 5-6 جنازین عسکرین ترک لوی دری لورتینه ام به هف شیورین مگوام چواب کن ام وانا چوا جنازه راکن دبی اوجی وکشیان چون دبی ما آنی جنازه عسکر همی کمیسر هف کر آنی کلکا هف دبی ام کتن ریزا حرمت سایگه دروشو دبی لگوری اولاوان دبی جبرکو مزانی بو بسلمان بو دبی مجبو خاطری وان فاتحه جی خوان مبری وان دا قبله و مبوی شکلی جنازه وان دفن کر حت جیوان جی تثبیت کر و مخبر دا ارتشوان اف تشتتوت بحثی که اف یک جوان نمونه یعنی اس مثلا باندور لمروان دکه یعنی شهر دجی اخلاق دوی سردست به کرم که ماموز اف بود 40 سال کره کردا قیزی کردا با کره کردستان شهر اکیل هم بر ترکات کن یک روکی کس نکاره بیجه شهروان کردا چون ده فلان باجاری دال جنکی خستن جنکی کشتن جنک رواندن عیتابا آنین سریوی کس نکاره بیا بیجه یک ده اسنای شهر دا چه ایسیری کو که دیل کتن دست گریلا معامله کی پر انسانی بوان را دیتن چون وان خودی کرن بانگ لنتوه یک بوی کرن لجانه کو جامعه را کرن کو اب اسیر دست مدانه کرم کنم دده مالبات وان و او اسیری کوش دست کردا درکتن پر روان به اصل بون لی هنگ به اصل و اصالت جناوان درکت گو ام خو نخوابینن گو لهمبر ما اخلاقه کی هیه هنگ جنرال ترکای کو پککی او بردان ناف ترکای درکت بونا کو ترکوی نکوشن سبا کو وان راستی خود بشه لی ایجا ترکال ما چکرن به حرمتی ها مسترین دو دنیای دال سرمه کرن لاختیار ما خستن گو باب من جا اوران دو چو موشه خواده گراوی ام جی فیرارن هندا köy kente digirtin اختیار ریوی ها میرک هفته 8 سالیه لباب متخستن مرو لکالان ناخه مرو لجنان ناخه مرو لقیزان ناخه ماموست گریلای جن پسیری وان جی کرن لوار توی گریلای جن تازی کرن پسیری وی جی کرن بله سری انسان جی کرن به ناویان چیه و تانکان و گریدان لپی گراندن نوا باجیر دا یعنی قد ایجاب نکه مرو بحثا وان بی اخلاقیا دولتی بکه ایجا کزه امور از مرد کن تو تی سر کیجا مسئله یعنی بوی منطقی راه اتخوازم ورم سر پرساته اول تگو اف چیه در روجلاتا ناوین داده روجلاتا ناوین دا بارباری که یوسا پیش تا چیه ایدی دونه جینی کاره تحملا بیاب که
ساله میلیونک 2 میلیون انسان جیوار خود به تید که به ناو اروپای برای به بسلمانی خود پسنی خود ده اوش دست بسلمان در رویت الجم خرستیان جی التجاب که باوری آوان به دینی وان جی افقاسه ایجا ولاتا که آها هات پرچه کرن حضور دنیای پین نماه اف بو 40 سال دبن سروکاتیا امریکا دا koalisyona navnetevi he. Vana der rojeva xuda yani plan û proje xwe 10 roja çênakin. Em şirkete gavat kin em bin salek din em ava bikin. Ew gavat tişkî dikin ew bin 100 salê dinê gerek devam ke proje. Baweriya min da proja Gerbê a Avrupa'yı Amerika'ya tedî dibin süper güç. Van hêzê fewqelade fena Amerîkayê fena Fransa İngiliz vana dixwazin ji kendava Ereba heta behra spî xettekî serbixwe ava bikin kendava Ereba û Arab Körfezî jî radibêjin ji wir heta behra spî Ereb jî radibên Behrul Ebyedul Mütewessit Akdeniz heta wê derê wê dewletek ava bikin ev erdê ku em bêjin ortak kendava Ereba ji xwe cigerxwîn jî gotiye ortak kendava û Ereba behra spî Kurdistan e navê wî welatê jî Kurdistan e eva tesadüfekî ye yani ji bona ku Kurdin vana wî proja xwe çênekirin ji bona ku trafîka petrolê ji destê Ûriza û ji destê Îranê derxin di behra spî da ji xwe meqerê Ûriz latiqiyê bû ev İsraîl çend care li wir jî dixe latiqiye tam negê Rusyayê li ser behra spî ye dixwazin xwestin negê Rusyayê behra spî bişkênin û çima İran biye hedefa wan İran di wê trafîkê de polîsê dudiya polîsê ewil Ûriz bûn ê dudiya Îran e wê trafîkê ji destê vana derxin petrol gaz maden çi tiştê ku di rojhilata navîn de hebe bikaribin ji kendava Ereba bigihînin behra spî û bigihînin dünyayê Mamoste ez vê jî li gotina te zêde bikim ji bo weke teyît ji bo ku Rusya li rojhata navîn li hember van projeya wan nebe asteng beriya çend sala Rusya xistin belayê aynen anha jî xuya ye di demên pêş me de ew ê Ukrayna bikin qurban ew ê Rusya re bibêjin aha ji te re Ukrayna hewca me pê tune ama divê li rojhata navîn tu pêşî li projeyê me negirî yek hêza ku dikare pêşî li projeyên ew hêzên hegemon tu dibêjî Amerîka û dewletên Ewropayê ancak Tirkiye di vê derê de Duran Kalkan jî behs dike di vê derê de nakokî derdikeve di navbera projeyên dewleta Tirkiye û van hêzên navnetewî de ku tu behs dikî eger nakokiya wan kûr bibe dewleta Tirkiye teslîmê van hêzan nebe li gorî wan tev negere yek ji dewletên ku bibe qurban Tirkiye ye gerem ke mamoste ez benî ez ji wir de werim en hatêm Tirkiye ji xwe derd û kulê min jî bi Tirkan raye divê heft meselê hirçê sersê ji xwe ez jî li bendê me ku em warin ser mesela Kurd û Kurdistan çike ez tu baxfe ez jî li mesajên hevala binêrim peyamê wan bidêrim ka çinivîsîne hevan ji Bedrettin Canım ara ji Seydara mesaja bişînin pirsên xwe jê bikin ku ew jî bikaribe bersiv bide divê aliyê de ez li bendê me hadi kerem kin erê xerîte ew serê Rusyayê di Ukraynayê de xistin belayê ji bona ku Rusya di rojhilata navîn de bêteesîr be eva wisa jî bû êdî wê sivê Ukraynayê qurbana Rusyayê bikin nekin gor û bavê wan ev ya nizanin İran jî hem bi şîîtiya xwe hem van melê wanê Rûsivnek niyetek wan ê gelek xirab heye di herêmê de İranê jî bêteesîr bikin lê çima Tirk mesela mew Tirka jî mesela mew Tirka û Tirka û alemê sed şukur ji vê roya ra biye yek Tirk
صف جبونا دجمناتیا کردال بربرجواندی غربی درد کردن یعنی او خریطا وانا کود کنداوا عربا و بحر سپی نمانه او تید باکور کردستان راج در باست به گواد باکور کردستان را در باست بو ارده کردا دسته ترکا داینا ترک جویال برخود دن ریخستنا کردا جی yani rexistina şoreşgeri al Bakurê Kurdistanê bi rastî jî el însaf merhemeta ku nîşanê Tirka da meriv nade ne diya xwe ne bavê xwe ne kurê xwe bi qasî ku destê li hev hatinê destê bi hevrajiyanê dirêjî Tirka kir ew qas destê xwe dirêjî Kurda nekir eva jî rastiyak ye Ama mamoste hakikaten neteni 20 sale ta Öcalan'la Şami bu yani pır mesaj dışand. Yani pır lavar rica dikir ya verin em go neden hezin navne tevi verin em nava kadar lehev verin çi icap diki em bikin binirin sibe düsbe mesele grand be serivet kebep bela idi dereng de be yani kerem ki. Jinodu yeki virda destê bi hevrajiyanê, destê biratiyê, destê neqetandinê çendan kî dirêjî Tirka kir, Tirka wî destî jê kir. Tirka got werin em li hev werin kur û qîzê kurmanca Kurda derketin mewzî derketin got kerem kin lêxistin teva kuştin. Got werin em li hev werin Kurdê kuşbana li hevatinê çûn teva girtin avêtin hepsê. Tişkî na tecrübe bi serê xwe elmek ye. Mixabin filozofek çi qas xurt dibe bira bibe gerek serî jî tecrübê ra dayne. Tecrübe jî elmekî pir hîmgiran e hîmkûr e di ciyê xwe de. Di tecrübê de di dîrokê de kes salixa nade. Tirk û tu qewmek li hev nehatine. Desthilatdarê Tirka bi tu qewmekî ra, bi tu milletekî ra li hev nehatine. Di felsefa jiyana wan da sulh tune yan wê bipelçiqîne yan wê hinek wî bipelçiqîne. Li hev hatin tune têda. Aşîtî têda tune ye. Mesela dijminê Yunanan bi Yunanan ra tu li hev hatinek wan tune. Dijminê Bulgaran li hev hatinek wan Bulgaran ra tune. Dijminê Erebanin bajarê Ereba dagirkirine wan ra li hev nayên. Ev bû 101 sal nîvê Kurdistanê dibin lepê wan de zimanê axaftina Kurda jî qedexe kirin. Gava ku me dawa aşîtiyê bi vana ra kir gerek me vî tecrîba wanê 1000 salî 2000 salî ji bîra nekir. Hey di wexta Yeecûc Meecûc vir da kesî nebîst ya de kilama filîtê qutu da dibe apo tu kesî salgan nede apê min daye xelqê paş û xeraca serê rê ye. Tu kesî saliq nedaye Tirk bi yekî ra li hev hatin. Mamoste ême jî ceribandinek bû rehînê me de destê wan dane em jî di zorê dane hêzên navnetewî nel pişme bûn yani em hinekî mecbûr bûn jî hê jî em mecbûrin eger di sibe rojê de pêşa rojê de ev hêzên navnetewî eger meyla xwe bidin ser me berê xwe mevakin wê demê tişta tu dibêjî wê derkeve holê. Na pêdivîtiya Kurda baweriya min da beriya hêzê navnetewî dedî niha nîqaşek heye Kurd bira İsraîl destek bikin yan Amerîkayê destek bikin yan bi kî re hereket bikin eva pirsa hanê pirsek pir binvala ye. Ez tu etibar nadim vê pirsanê pir di ciyê xwe da nine. Şansekî Kurda wisa tune. Tişta ku ez dibêm Kurd mînak bigirin ji xwe ra tecrüba rojava. Di tecrüba rojava da me veya di roa ku Sûriye li bin goyê hev ket Kurd li wê derê gotin em li ser axa xwe ne filan 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 bajarê menin em xelqê van bajaran em axa xwe diparêzin em heysiyeta xwe diparêzin kî hirmet ji hiqûqê me millî unsurî netewî coğrafî bike em ê jî hevalbendiya wî bikin. Em ne hevalê opozisyona Sûrîne ne hevalê rejma Sûrî. Bi rastî jî wisa bû. Awropa jî alîkariya wê derê kir, Amerîkayê alîkariya wê derê kir.
چون بوارا کت ناف هولدانا هف پیوینا پیمان ناواندا چی بون د باکور کردستان داجی وی تشکیدنه چه نبه د ایران دا وی تشکیدنه چه نبه د عراق دا وی تشکیدنه چه نبه زیدی دی کرد شانسک وانه کش خورا متفق بجمیرن تنه ancak Kürt لسر آخا خود دعوا آزادی خوب کن دعوا دستلاتاری خود لسر آخا خوب کن کی دوست کرده با کرد متفقی میبین راسته سبب فرانسا اینکارا کرده بکره ترکاجی بگوتا نخیر خلقه که لسر آخا خود جی و دعوا چلید کن متفقی منن می حوالتیا ترکا بکره عربا وصاب بگوتا می حوالتیا عربا کره بایا fakat Euro eğer Fransa, Almanya, Avrupa, Amerika, İsrail gavaverin hem berjevendiye vanu kurda yek bin o hem dijberi berjevendiye her diyajı yek bin peki emdara xwedî da kettine em ê bin dijminê vana Mamoste ev du heftene به چوینا دولت باخچلیه جم ریزن دم پارتی تشتک درکت هولی اگر جوی دمه و تگوه دابه داخوانین آلیین پککی آلیین کردان آلیین دولت ترکیه توجی هستکی گلو ادی تفگرا کرد پشتا خواه به ترکیه وکریه برای خدای درکیدن ادی پروژه که نو یا آلترناتیف دا آفرینه لدرکی جدای ترکیه yani min doh videoyekî bi qasî 3-4 deqe çêkir tenê li ser vê mijarê hevalê me eger bikarbin biçin godarî bikin ez gihîştim wê qenaetê ku êdî tevgera Kurd pişta xwe bi Tirkiye vekiriye ya kurmancî jî wisa balkêş e tu bijî pişta xwe daye Tirkiye tê manê ku pişta xwe daye weke mîna ku jî hêz digre ji bo wî merov ji gotinê xwe hinek baldar ya diqet bike merov bibêje pişta xwe pêda kir pişta xwe pêva kiriye berê xwe daye derekî din yani min tiştek wisa hîs kir êdî te çi hîs kiriye tu çawa dibînî ez nizanim yani mîna ku ev ji encama şerê sêyem ê cîhanê tiştekî hêvî dike projeya ku derketiye holê bala tevgera Kurd jî êdî dikişîne berî sê-çar meha besê hozat got dewleta Tirk teklîfê pir bêexlaq ji me ratîne du roşûn da kekê Cemal Birêz Murat Qereylan got kes bira xewn û xiyalan nebîne kes bira bi çavê nok û nûskê ku dipijin li me nenêre heta Kurdistanek azad were holê em ê fedayiyê vî xelqî bin eva ji min re îşaretek pir mezin bû ku vana ji bin ba bi hev nekirin Tirk esas pir bêçap bêexlaq nêzîkê vî meselê bûn Tirk xwestin yani hêjî dixwazin leyîstikê xwe berê li ser Kurda bikin bi PKK ra bazarek bikin dawat te ne dawat e PKK dawat 30 milyon 40 milyon Kurdiye PKK jî viya temsîl dike tu bi PKK bi şantaja û bi filan PKK ji bona ku çar girtiyê xwe ji hepsê bide berdanê weştera silah berde yani PKK kesî nepirsî silah gir destê xwe feqet ew silah namusa xelqê Kurd e nikare wî silahê dayne û eva dedî carna qeder e carna qerar e niha şansekî Kurdayê ku bi Tirkara li ser masekî rûnên du guza bi hev ra parî vekin tune vî şansê Tirka nehîştiye Tirk pir çapsiz pir bêçap pir bêexlaq nêzîkê vî bêhurmet nêzîkê vî meselê bûn di destê Kurda da aynî fena mînaka ku hêca min ser rojava da zêdê wî tişkî namîne e li ser axa xwe desthilatdariya xwe dixwazim a kesî naxwazim kî jan hêzê navdewletî ji viyara hurmeta wî hebe
اوی هوال بندیم به از داینوستندین پیرا مامۆستا سرف ji ber daxuyaniya dawî ya îro ya dewlet Baxçelî be jî milletê Kurd mecbûr e pişta xwe bi Tirkiye veke. Çima? Ew li ser navê dewletê daxive. Mîsyonekî wî heye, wezîfeyekî wî heye, di hikûmetê de jî cihê digire û pir bi awayekî xirab, bêexlaq nêzî Kurda dibe. Kurda piçûk dibîne û çawa xîtabê Öcalan dike. Pir ecêb, yani li wîjdana mirovan heqeten li rûmeta însan dikeve. û di şertên wisa de di şûna kilkirinê de kor dikin. Îja merov nizane çawa tevgere ama ez mereq dikim tabî milletê me Bakurê Kurdistanê ve helwestekê çawa bigire li hember van daxuyaniyan. Niha Şeyh Said Şirazi dibe qenciya ji xiraba rafena xirabiya bi qencar ra. Niha ji bona ku rêxistina Kurda di Bakurê Kurdistanê da Tirk perçe nebin di sînorê Tirkiyayê îro da vê meselê çareser bikin gelek bedel ji xwe dan. Gelek Kurd hildan hember xwe. Sebebê viyan nakokîkî mezin ket nav Kurda. Yani gotin işte ev rêxistin Kurda naxwaze biratiya Tirkiya dixwaze gelek nakokî ketin. Li rexma viya gişî Tavîz dan, pir tavîz dan erê. Li rexma viya gişî rêxistina Kurd bawerin bi vî qenaetê ya got bira qetlo am çê nebin, bira jenosîd çê nebin, bira kuştin çê nebin, em temizî rûnin mesela xwe hel bikin. Mesela dibin em pê şervanê PKK digerin. PKK bu 10 sal, 15 sal di Tirkiyeyê de şer nake. Yani em PKK nas dikin, PKK sibê bêje ez şer dikim wê qiyamet û toz û dumanê rakel Tirkiyeyê. Tirka ev jî nedîtin. Tirka çiqas yek ji Tirka ra bêje li hevatin, Tirk bê henekê xwe dikin. Dibe eva zayıf biye, dibe feqet Tirk tişkî ji bîra dikin. Anha di rojhilata navîn da êdî Kurd ne dubilêrin. Yani gava ku edibêm Kurd, aktörê Kurda PKK, PDK, YNK, YPG vana aktörê Kurdan. Vana ne dubilêrin, vana aktörün. Ve di rojhilata navîn da yekemîn rêxistin û aktörê siyasî ku gotina wî pere bike, nigê wan gotina û destê wan gotina hebe Kurdin. Sekülerin, neyartiya qewmiyetê dinê nakin û neyartiya dînê dinê nakin. Mesela di Rojava da 5 heb zimanê resmî ve perwerde di. 200,000 xwendevan di Rojava da he. Ev bû 15 sal teze hatine ser hemdê xwe. 200,000 xwendevan bi 5 zimana perwerdê dibînin. û kî li ser kîjan dînî be li gor dînê xwe عبادت خود که از گوتنی تیویه فهم دکم ماموسته پارادیگمایا نتوا دموکراتیک و öcalan پیشنیازی در و کریه او عرف و عادت کردان جی یعنی نممکنه لگوری عرف و عادت کردان خب من ویا بگو تا اخلاقی و دشر دا پر به حرمت حرکت دیکن اویج پاکتا وارشووا کسی نبیه و جو مسلمان آجی کسی نبیه اف فلسفه جیانا کرده فلسفه جیانا کرده ده شخص مثلا گریلا دا خو گنجاف کریه دیسا yani o jüye ahlakı nikarın derken. Yani ne mümküne ku Kürt tene fayda xwe fikrin û fayda milleteki cîran ne fikrin. Yani ev naye hişî Kurda. Na mamoste. Dijminaşya qewmedinê nakin, unsuriyê nakin. O ji bona viya Kurd em hinek jî Kurda rexne bikin. Ez tu gotina xwe xilas ke paşî ez çend rexnê min hene li Kurda. Em berê xwe eşkin jî em ên har reşkin. Te merak neke. Ez ya xilas kim bi du kelîma. Kurd û alema Xerbê hedareta Ewropayê a Amerîkayê medeniyeta dunyayê ne dijî hevin. Vana dikarin bi hev bikin. Di felsefa jiyana Kurda da jî dijminatiya qewmek dinê tune û qedexekirina dîna û zimana û nêrîna tune di felsefa alema Xerbê da jî tune. Berê divir da dibin yek.
o Amerika jî Avrupa jî baş bawer kirine xêncî Kurda di rojhilata navîn da wê tu aktörê siyasiyê dinê bi rayişa ama xwe nikarbin bidin qebûl kirin. Baş mamosta mesele çi ye? Murat Karayılan belge du rojan pir baweyekî heyecan di radyo dengê gel de got em hatine qonaqekî pir girîng pêvajiyekî pir hassas tene êdî qet behsa dewleta Tirkî jî nekir êdî negot werin yani bang li dewleta Tirkiye nekir behsa tiştekî din kir. Aniha di van şertan de hewcedariya me dibe bi evê heye stratejiyeke netewî û bang li hemî hêzên Kurda dike êdî wexta taktîkê nine wexta menfaetên rêxistinî nine dawa netewekî li holê ye û werin bawekî acîl em qedera xwe tayîn bikin û em projeyekî derxin pêşiya van hêzên navnetewî em bi tena serê xwe bikin nabe dibe werin em bi hevra bikin çûkî ev dew ne tenê dawa PKK ye dawa herkesî ye herkesî li qeder dike. Di vî aliyê de em dibînin ku di nava hêzên Kurdan de mamoste yeketiyekî xuya dike ji daxuyaniyên bafil Talebanî jî tiştê xweş derdikevin lê belê di helwesta PKK de hin problem hene. Yek ji wan êdî ew jî rehîn hatine girtin hêz û quweta wan têr nake li hember dewleta Tirkiye êdî ew meseleyekî dine ama îro dîmenek derket holê gelek em êşandin. Şêniyên gundekî valakirî dema îro dixwastin herin gundê xwe li derdora duhokê askerên dewleta Tirkiye pêşî li gundiyan girt ne hîş bikevin gundê xwe û pêşmergeyên PKK nekarîn dengê xwe bikin. Hatta alîkarî dane askerên Tirkiye ji bo gundî ji gundê wan dûr bixin. Êdî em bi çi va girê bide em nizanim mamoste ama çi dibe bila bibe PKK divê di nava vê stratejiya netewî de cih bigire di qiraran da cih bigire nebe nabe ew jî ji ber ku hêzekî mezin a Kurdistanî ye merû çawa dikare derdorên PKK îqna bike ji bo ew jî werin bikevin nava vê meselê mamoste. Belê. Bi rastî eva bi qasî xwarin û vexwarinê ji Kurdan re muhim e ev tişt. Lê meriv xwar rûnê rast xeber de. Bi salayê di çapemeniya di medya PKK da êrişê PDK û mala Barzanî dibe. Rexnên tu jî hene rast e. Nakokiyê wisa ava kirin mesela rehet yekê ji cepê Tirka tê di medya PKK da rûdinê ji Kurdê dinê re de xebera. Pir berjêr dikin gerici feodal yok olması gerekiyor. Gavat kesi jera nabêje ya wisa nebêje ev birayê me in çima wisa dibêjî eva ye. Nakokiyê di orta hêzê Kurda da yani hêzê Bakur hêzê Başûr bi taybet di orta PKK û PDK da ji kontrolê derketin ber bi dijminatikî çûn dijminatikî navxweyî lê 100,000 car rehmel miriyê birêz Mesûd Barzanî be ê fena Murat Karayılan be bana müsaada şerê navxweyî nekirin. Çendankî nakokî çêbû jî müsaada wî nekirin. Ev zimanê mesela gotina ku te got birêz Karayılan aha gotiye ez ji samîmiyeta Karayılan şibhe nakim. Ji dilsoziya wî jî şibha min tune ye. Ez ji sala nodî vir da dişopînim. Ji samîmiyeta wî şibhe nakim. Lê niha gava ku hinek li ser navê PKK êrişê PDK bikin hinek jî li ser navê PDK êrişê PKK bikin gerek pêşî li vîya were girtinê. Zimanê hevbeş gerê were peyda kirinê gava ku em vîya di platforma da dibêjin ji me re dibên orta yolcû ji me re pekî orta yolcû em ê nebin em ê çi bikin di nava Kurda da werin em Kurda em li hev xin lawe Kurda re li hev naxin
یریلا چقا برای منه پیشمرگی او برای منه gerek ev samimiyeta brez qere ilan ji jorda hatta derneka were ew ziman hatta derneka were em mesela PKK rastiya xelqê Kurd e aynı o qas PDK jî rastiya xelqê Kurd e yek ji Brezilya yek ji Arjantinê nehatiye bana rastiyê Kurdan bana ne mecburin wek ev bifikirin Kurd îro hatine ser pira siratê çi Kurdê ku çi rêxistin nexasma rêxistinê Kurda û rewşenbîrê Kurda eger baweriya wan bi azadiya wan hebe eger bi rastî jî dibêjin gerek Kurd azad bin tewîzê ku didin Îranê didin Tirka didin Ereba gerek wan tewîza bidin xwe PKK ev 3 sala tewîzê ku da dewleta Tirk û qas bedel dan ji bona ku wan re li hev werin mesela xwe li ser masê hellek siyasî hel bikin nîvê wan tewîza gere bide birayê xwe PDK tewîzê ku dide Tirka mesela Ciyê Rûreşîkî pir mezin e Binalî Yildirim çû di nava Hewlêrê da rûnişt got PKK terör örgütü li çavê bi rêz Mesûd Barzanî me Zekir Mesûd Barzanî mezinek me serokek me qet dev ji siyasetê jî berdev di urf û edetê Kurda da tiştî awha tin e law birayê min e tu li pêş birayê me hatî li mala min çêrî birayê min dikî merî bi viya deşev anora mervayê ne siyasî tenê anora millî qewmî eşaîrî tev bi viya dişkê pê nikarim pê nikarî tu mecbûr nî herî bi destê wî bigirî aynî wisa aynî mînaka viya cepekî Tirka navê wî çi dibe bira bibe çî dibe bira bibe li ser navê hevalbendiya PKK were di televizyonek da rûne li meydana rûnê ji Kurdê başûra gotinê xirab bêje bana hevbeşin aynî tiştin ev di serî da minafiqtiya dewleta Tirk e nîfaqê dixe orta Kurda kêmasiya Kurda jî ew e firsendê didin evê nîfaqê ne PDK tenê îro tu behsa pêvajoya aşîtiya xelqekî bikî ku tu helqa netewî di nav xelqek de ava bikî pêdivîtiya me bi hevbeşiya qoriciya jî he em gere heywan û pez û dewarê Kurdistanê jî serwext bikin helwesta wî têxin yek helwesta wî têxin yek li hember Tirka rast bisekine û berê xwe bercewendiyê milletê xwe da bike Naveroka daxuyaniya rêzdar kara îlaniya de derheqê qoriciyan de cerdevanan de dişibeya te wî jî bi vî şeklî bang li qoriciya dikir yani dibe tamam û bi şeklekî hûn mecbûr mane û silah bigirin lê qe hûn ne mecbûr were heta Başûrê Kurdistanê xayintî bikin mesela neçin nava şer tembelî bikin aynî bi wî hawî PDK nikare rabe li Tirka xe qebeta wî anha pêda naçe tamam mecbûr e pêra pêwendiyê ticarî bike tamam ama ew pêwendiyê wî bi Tirka ra bi qasî ku zirarê nede rêxistina Kurd di Bakurê Kurdistanê da helal e ew jî tifaka istixbaratî û askerî dibe bibêje yani dibe vekilî karibe bibêje li gorî urf û adetê me Kurda ji dewleta Tirkiye re bêje ji min re dest nade ku ez li hember rêxistinekî Kurdî ez dwara bikim tifaqekî askerî û istixbaratî ez nikarim ama di ticaretê de di istixbarata em bibêjin narkotîkê de û virda û qaçaxçîtiyê de istixbaratî em dikarin bitin bistînin ama ji min gerek yekalî nebe ez tu cara naxwazim yekalî tişta bêjim her wiha PKK jî gava bi Îranê re tê keve têkiliyê bi qasî ku zirar yani rêxistinê Kurda Îranê xîsarê nebînin gava bi Iraqê re bi merkeza Bexdayê re tê keve têkiliyê bi qasî ku herêma Başûrê Kurdistanê zirarê jê nebînin ew qas jê re helal e zêdî wî ne helal e Kurd gerek van pêwendiyê xwe car dinê berçav re derbas kin ez bawerim wê ruhê dewrêşê evdî ça di Kobanê da guncav bû ça di Şengalê da guncav bû
mesela gava Daiş'e erişe behempal ser bajarı kurda kir me bicar ki peşmerge u gerilla da aynı mevziye da. Ez bavarım. Tabii ki şahsiyet efendim Brez Karaylan, efendim Brez Mesud Berzani gotine van şahsiyeta gotine ku tengredane yani petiş tengreda pe av saru germ dibin pe av de sekinin ev gotinana gerek de sıfdı astajorda nemine hatta astajeri veri civaka ku dibe ez tarafdarı PKK'me civata ku dibe ez tarafdarı PDK'me gerek ev civat gerek jurda o var ya ku ev civat düşmanatı ev neke. یک جلنگین اساسی یه تکوشین یه مجادله البته چاپمنیه بریان هم پیشنیاز کرد بو ده چاپمنیا کردی ده کیجان کانال تلویزیونی روزنامه وان کی ده به بلا به مروف ده کنفرانس کی ده ور جمهف ادبه لاوروپای به به لباشوری کردستان به مروف لوی دری پیوان روزنامه‌گری کردی دیار بکه مثلا اخلاقی مثلا اتیکا روزنامه‌گری مروف چوا ایرشین هفودونه که ریخستن چقاس لهمبری هفودو ناکوکی وان هبنجی دبی چاپمنی تevli van nakokiyen nebe sor neke provokasyon pek neyne çünkü daxuyaniyen siyasetmedarın kurdan vakti derdi kevin dijber elhemberi hev mamuste em dibinin ve evare medya sosyalda insanın jirezi erişe hevdikin jehevra dedin habera ne hoşe evleme naye ne vakta viyeji em vakt vandatkin Ez beni el ser gotuna tetişki zedekim ba alikariya çapemeniz yani cem vantıştık bil cem uji gerek entelijensiya kurda pozisyon bigre. Rawşenbiriya kurd gerek rave serxo pozisyon bigre. Teke ve nave heze kurda nasihat apke bikarbe vana da helwestek da bine keleka hef bedivitiya kurda beviji heye. Yani Rawşenbirek nikare bibe tarafdarı hezeki. Ama ev Rawşenbiriya ku tu bast ki mamuste de nava Kurdan da naha adete ku saçe biye ali digrin. Rahneyn pir tuj dikin. Rawşenbir ali nagrin. Zamanek nötr bikar nayne. Yani ev tişta ku tu dibêjî wezîfeya rûspiyane normal. Rûspiyê nava civakê. Belki jî kemasiya rêxistinê me ne. Rêxistinên me mamoste her kesim mecbur dikin ku taraf bigire. Halbuki de adetê me Kurda da çewa tu jî bastikî dibe hin insan hebin navberê de bin. Mesela gava de işte got ya merûv tên sûcdar kirin ara yolcî bû navê çi bû? Orta yolcu. Orta yolcu bu ara yolcu. Ya orta yolcu tiştekî makul e mamoste. Merûv ortaya da be. Şu an nav Kurda da orta yolcu. Ne de orta Kurda u dagirkera da orta yolcu. Mamoste orta Kurda u dagirkeran de milletvekiliye ku nadı nav AKP'da ne li ser navê Kurdîtiyê ew orta yolcuyê melûnê xirabin. Nav CHP'da ne ew jî orta yolcuyê xirabin. Fakat em orta rêxistinê Kurda da bisekinin. Em hêzê Kurda bi hev monte bikin. Binin cem hevş buna ku helwestekî hevbeş bigirin. Em besa wê orta yolcu diye. Mamoste orta yolcu gotinekî şoreşkeran e bi taybetî çepkir bikartînin ew ji bo kî derbas dibe? Ji bo welatên ku li wê derê şoreşa navxweyî pêk te. Weke Küba, weke welatên Latîn Amerîkayê, weke li Rûsyayê. Yani hêzên çepkir wextê tê dikoşin li hember îqtidarê hildiweşînin wê derê de orta yolcu heye, küçük burjuva heye. Ew navberê de terin tên carnan li cem îqtidarê cî digirin, carnan li cem şoreşkeran ki bi hêz be li cem wî digirin. Ama êm mamoste em tekoşîneke netewî didin. Tekoşîna netewî de şik û şupa tune tu însanekî me dibe li cem hêzên dagirker cî negire. Ez besa îqtidarê nakim. İktidara me Kurda ez basa nakim. Basa hêzên dagirker û
و تکوشینا نتویا کردان ده وقتی که دنوا تکوشینا نتویا کردان ده جیه گرت و 10-15 رخصنه مهنه دنوا وان رخصنان ده مرو دکاره orta yolcu be ne mesele raste orta yolcu دوی روشده بدویا me peheye ev insanı rusipiye mene akılbende mene و بکاربن سبه دو سبه پشتی شر insana lehev binin rexisina lehev binin Etişki dixwazim li vîya zêde bikim. Ev gotina min ne ji bona PKK tenê ye, ji bona tevahiya rêxistinê Kurda fena PDK yeneke. Ev kesê ku van rêxistina fena sektör ji xwe re bikartîne, gerek werin şopandin, niha tedî hinek kes ji şer xwe xwedî dike. Mesela di nav Tirka da jî mafyayê Tirka, devlet bu mafya. Ji çi? Ji şer îdara xwe ji şer zengîn dibû yani. İdara wî bi şer bû. Niha PKK bira wek rêxistinekî şoreşgerî. Tedî dibe hereketa azadî. Hereketa azadî ne sektör e. Ev ê ku bi çavê sektörekî lê dinêrin, ev gelek xirab dikin. Ev tücara naxwazin aşîtiya Kurda bi hev re çêbe. Ew dibêjin bira ev sektörê anê piçûk be, di destê me da be, em ji xwe re ticareta xwe serê re biherin, jiyana xwe şexsî tê de popülîze bikin. û gerek ev ji aliyê temamê hêzê Kurda da were şopandin. yani bi taybetî ew hêzên ku menfaatên dewlemendiyên Kurdistanê ji bo menfaatên partiya xwe jî bikartînin ji bo şexsî dewlemendiyên Kurdistanê ji xwe û malbata xwe re digirin dibin derve razemenî pêktînin ew jî dikevin vê çarçovê tabii ki. Ew jî dikeve vê çarçevê ve van tiştana astengê herî mezinê mühimin girîngin ji bona cepha hevbeş ku di nav Kurda da çêbe. Eva astengê jî astengî pir mezin. Mamoste ez pirsa dawî ji te bikim ji ber me saeta xwe tijî kir. Ez zanim eleqa te bi aboriyê jî heye. Ekonomî tu ji ekonomî jî fehm dikî. Na mesela li deverekî weke Tirkiye dema krîza aborî çê dibe, milletê me Bakurê Kurdistanê jî dikeve bin tesîra vê krîzê. Meru çawa bike ekonomiyekî alternatîf ava bike, meru çawa bike ku nekeve bin tesîrê. Meru bixwe karibe îdara xwe bike xwe bi rêve bibe. Ber ku hem jiyan ez zanim micarekî dirêj e wext hebiye meru bernameyekî din de taybet jî meru dikare ser baxfe. Ama ev yek ji wan mijara ne ku min değişîne. Hatta Türk desthilatdarê wê derê bin bi elenî Kurd nikarin aborîkî ser bi xweş xwe re ava bikin. Lê bi qasî ku ez zanim vê biharê me êpêce yanî qirqal û ceng gerek siyasetek aborî hebe yan hana be millet qir dibe millet maf dibe. Anha du derfet li pêşiya Kurda hene. Kurd hem Rojava hem Başûrê Kurdistanê Bakur Rojhilat kombînasyonekî di orta xwe da bikarbin ava bikin danûstendinekî di binê erdê da be bi îlegal be bi hev re bikin û tedî esas xweserîtî tedî em qala xweserîtî dikin esas ew xweserîtî naveroka wê xweserîtî xel bi xwe bikaribe xwe îdare bike. Yani ji axê ji avê û ji enerjiya xwe bi hêza xwe vana tevî bîne cem hev bikaribe îdara xwe bike. Eva jî ne bi sloganê siyasî bi dilsozîkî baş bikaribe rastî pêwendiya di orta xwe da çêkin di coğrafî di ser erdê axa Kurdistanê da bikaribin bi xwe îdare bikin yani xwarina xwe vexwarina xwe li xwekirina xwe gîhandina xwe ya tevî bi xwe organîze bikin. Esas ev xweserîtiya demokratîk ku dibêjin metnî wî ev e. Feqet kes bi cî nayne, kes fehm jî nake. Çima ku ji zimanek zor da hatiye gotinê dibe em xweserîtiya demokratîk pekî xweserîtî çi ye yani? Xweserîtî ew e tu li ser axa xwe bikaribî aboriya xwe bi xwe bixweletînî. Yani tabii ji zeviya xwe bi heywancîtî û bi nizam bi çi tu bikaribî viya bixweletînî.
لی تابی اینی دو گندک دا دنکاری گرنم بفروشی بچینی بدی جناری خو احتیاجی روجاوا به چی به اوره تامین کردن احتیاجی باکوری کردستان به چی روجاوا ها به چی باشور ها احتیاجی باشور به چی باکور ها احتیاجی روجلات به چی وان ها یعنی kombinasyona ki de navkurda da şertteş buna ku teşvik eki ticari teşvik eki abori de navkurda da fakat emkarında seroki kurda binler emnikarın yani anhat hiyalan mı da platform eki camiri fenatte platform eki avabkin berpersiyarek PDK berpersiyarek PKK berpersiyarek yine ki evane sereke runin ام سوال جواب بکن ام پرسا جواب بکن ام رخنا جواب بکن ام بین ترچما بیا آهات کی برای برسیفا خوب ده جهان وسط که خل وسط که امریکا وسط که آلمانیا وسط که تو دنیاری دی پلاتفورم اکتا ایرشی هف دکن دبی işte اون زرار آواج بی ولاتی راهیه سریس به هر تاشته دخون دجمناتی هف ناکن برای کس خونو خیالا نبینه کردستان نه به PKK dibe ne be PDK dibe ne be YNK dibe ne be YPG dibe ne be PJAK dibe ne be Komala dibe ne be Parti Demokrat İran Kürdistan'a İran dibe bana her yek juan be girhuri xvar rasti Kurdanın gerek ev be havraverin montekirin neyin montekirin neji gerek bu avaki edna ittifakaki de ortamanda gerek çibe jbonaku لهمبر داگر کرا گوتنا تبا یک به و لجم دوست وانجی امپاتیکی بده دنیا بجه خلقه که یعنی نه تو به خلق دید کاری در کبی نتوای یک بوی آنها نتوای یک بوی نتوای ملت ها نتوای رخستنا و پارتیا و حزبا فلان نه کرد گرک ببین اندام نتوای یک بوی لی دیساجی از دوباره کم روزنامه‌وانی کرد چاکو تهیجا کرم کرد به تبع روسپی کرده انتلیجنسیا کرده ملی کرده شیخ کرده معقولی وان تدی رئیس قناعت دویژن پیشکش قناعت خلقی روسپی کرده گرک پوزیسیون بگیرن گرک رابن پیاد orta heze کرده دا بانگل کرده بکن خواهان بحرمینن چونکی پیدویتیا کرده به هفبشیا وانا هیه به هیزی کرده هیه ویا دو باره سه باره چهار باره گره مره بیشه و برو بجه و شر ارتا کرده که او زمان هفبشی که کرد بکاربن به هفرا خبردن وی زمانی دهی ترک دبین şöyle veya böyle bahi وی چه دبه برا به او زمان gerekte kevede ve herkesi باشه مامۆستا پر سپاس دکم ماڵاتیاوە ji bo tevlîbûna te îro min bas aliyetê hunermendî nekir mamoste Seyda Bedretîn dengbêj e ez pir ji dengî wê hez dikim heyranim li her cara ku ez dibînim di medya sosyal de ez lê gudarî dikim hem sohbeta wî xweş e û hem jî dengî wî pir xweş e tabî ez aniha jî rîca dikim rojekî soz bide me rojekî êvarekî were vê derê hema em sirf kilamên şakrojê gudarî bikin û ez wisa bawer dikim hûnê pir kêfxweş bibin bi taybetî hevalên serhedî eger mamoste bêje erê û em jê soz bigirin rojekî din em ê sirf bahsa dengbêjiyê bikin û em ê jê kilama gudarî bikin çi dibêjî mamoste ji min re şerefekî ye û bi rastî jî serçava sersera Mele Yehya Gundê me digo postê min nake pênc qiriş lê gava wî payê didinê serçavê min serserê min ji min re jî dibe şerefekî çima na yani kilamên şakro ez pir kêfxweşim ku însanekî mîna şakro di nava Kurdan de çêbiye peyda biye wê rojê min bixa digo ya milletê ku li cem wan şakro tune ne mamoste milletên ku şakroyê wan tune ne çi wat karin bijîn çi wat karin tem bigirin ji jiyanê hakikaten ez fikrîm ha ne tu serê sibê radibî bifikre ku dengê şakro tune di jiyana te de yani mîna xwarinekî bêtem bêje dengbêjî esas di nav xelqek dinê de tunero ki ez û sê heb seydayê xwe em di erebekî de diçûn
مشاکر رو گدارید کرد سیدای ملسات خیر رحمتی رحمه خدای المریه حاضر به گو په کیفا کوم دکن دنیا دا کس ناکم دی رحمتی سیدای ملمحیدین گو سیدا خودشی راضیم کیفا چت کنم تم سرگونه نه ام دبن قتل و عمر در باز گو ملمحیدین قرآن تا پیمانانیه آنها باش بخانه آلمانجی فنام کیف ناگه گو چاوا سیدا گو موزیک گانه آهات نک راسته و دمی ام شبرگک داتینن ددمن پیشمده املوی دری صرف کلامه شاکرو گوداری بکن جه بدرتین جانمانا سیدا مالته آوا هر هبی ترکی خوش بود من سرسری من اجی گلک سپاست کمش بنا گازی کرناته و به هبونا ایفناته براستی پیدویتیا خلق کرد جواکا کرد استغفرالله بسیمای فناته هنن بسیمای فناته یعنی جته گلک لازمن دلخواز آزادی آوی خلقی بن یعنی تشتی کوهات سر مکردا ظلم کل مکرن مج انسان بوین آخو نفرت کر مج مرواتی آخو نفرت کر ایجا رحمل شیر فنا تبه و فنا تبه حسارا با گرک دناف کردا دا هبن و مجی هم لجم وبن هم پشگیریا وبکن و زمان ها هفبش جواکا کرد پیدویتی که وی پرمزن پیه دلادا هر کس قیدی خود فکر هر کسی هیه کس و هبجی هبوجی جیرو شوندا جی و هبه کس نکارده که و پیشیا بیا لی گرک اف آخواره رزگار کرن ام لسر آخو اد خوازم هرم زوزان شرفدینی الهست بی خسوار بیم هرم زوزانا هرم یا دشتا موشی هاوینی بهاری از کنشم دشتا موشی کردیم جیانش مرا چیان دنیای بیشی من گیری تشکینای ساعتا تجی خوش و رزی خوش جتا راج تمام گهدیری تو تماشوان تراجی دشینم ایواره که خوش برابر به پارا هر کسی گلک سپاس مالی آوا حتی جاره کدن تمام هر هبی گلک سپاس مالی آوا بری هوان نو مخاطر سیدا خواست سیدا چو هر هبه حقیقتا جی خوش بو صحبت که دریج بو مساعتا خاطر جی کنه ساعت و 10 دقیقه تمام بو که از لحنک پیامی و بنیرم و چه شاندیه و پاشیجه از خاطر جواجی بخوازم و سبیمی تابیم هر روز بدرینه ممنون چند داره که از باورد کم و تنی سلاوی و هنه پرسی وجی هنه اما ایدی درنگ بو هم کارم برسی وجی بدن هون شاکروجی ببیرتینن خوشه پر خوشه تمامه خاطر جواب بخوازم ایواننا یکی یا حواله کی آلیکاریا آبوری شاندیه مالاوی آبا سیدونا حجی اکباغا گلک سپاس آلیکاریا و یا آبوری کتجمه بلها یه وهبه ام دشینش بو حواله می روژنموان یه روژنوی کردستان و باشوری کردستان حواله می کو پیدوی هم پیه طبی ام لاوروپا اینه باشه کو پر پیدوی هم نه با آلیکاریا آبوری تنه فقط حواله می ای روژنمگر دشرط زحمت دخبتن ایوان پیدوی هم هیه هذه خاطري وچت كم بكم بلا بدو به سلام دم باش